Hezamara RD blog ni bisingo khlainai kamung sora bisini Mohanbari Amchaini kaisa Ongc ni samung khlaitomani phiaba Ongc samung khlainarok malkhungrok bebang nokana tei thangmani bagui nokana borok blackno Lamarok bo nostongkha tei nijini jagarok bebangno Hamya kha aboni bagui Khorang Tisalaikha Amchaini Lukurok je nostongmani bebangno supungurang thun tei lama kaham khlai snambui running thun hni koikha tei aborno khnawi aro thang soikya ex MLA musang bisiketu deborma bobo abahai kogrikha biskang salo je khoting marno bebakhaino Ongc bisingtui kaham khlai janang thun hnai जों खोनागा जोंनि कामुकसरा बिसिनि बिसिं क्लाइजाक मोहनबारि ओ जागा लामा लांथानि Ongc रक दाबु दसगरियाव बंनि ड्रिलिं चलिरनानै बागै आरो सामुं चलिदोंमोन बागै बर' यांतै मेसिन कतर तलांनानै बागै ओ कामि किनारनि जे लामा ओ लामा तै तलांनानै बागै हाराव लुलायमानि जों नुखा तै कयेकटा नक ओ लामा तलांमानि बागै कयेकटा नक खति बगनाय गे जिनि ओ आमचाइनि लुकुरक साहरमानि यागुलनो जों जिनि दाकुलेन संबाय जिनि TWF नि बोरै मथानि लिडार बाय फाइ सफायखौ जागा दिनि कै बरबाय कगबो सालायखे कै कन्ट्राक्टर बो फाइमानि जरा बबाय कक सालायखे कै जागा न नुगुइमान वारक बाय पेलासादिं खायो और हारिमानि एक्चुअली ओ जागा पेलासादिं बेम्बु बाय वा बाय जे पेलासादिं रिमानि आमबाय इंया we need permanent solution we on behalf of these villagers we appeal the assets manager of Ongc and all the officers must visit this village and inform us and how they can get profit. It should be looked after by Ongc authority. They जों गामिनि इंगै मनो कोइनानि मुचुंगो जे यांगति जे लामा इंगै तमानि ओ परमानेंट लामा खलायनानि थुं we have seen so many road in our village that Ongc working for their drilling works but the road are not good condition for our villagers. That's why we demand the permanent route like now the road is carpeting but they are not doing carpeting. We know we can understand but they can give the fund to the PWD. Even we have given so many times and estimated fund maybe 80 lakhs 20 lakhs no problem but we need permanent solution. Aboni bagino जों ओ जागातिनि फाइ मानजाक फाइके जिनि आमचाइनि लुकुरक बाय कक सानायनि बागै जों बरनो साकामनो परमानेंट सल्यूशन रियासा पर्यन्त बंनि गोबां CSR फान्ड दङ आ फान्ड बाय जिनि लुकुरकनो गोबां सेब साब्रै मानो फियाबा जिनि तिप्रासा लुकुरक गाय बेलाखिनो सरल सुजानि बागै जों जतो जागावनो बुइबाय नरजाक मानि बागैनो जों अमाहाय अवस्थायाव क्लाइ दङ हानि बागैनो फाइदि जों जिनि लुकुरकनि लगियो जों हमेशानो दङ ते थिनांगोबो दंनाय ते बंनि अरनि जे नकिनारति थामारक ते बंनि फसल जे खतिं मारक ते बंनि जे अल लामा गाहामखाय परमानेंट खलाय रिजन बागै जोंबो नांखाय बंनो लगिरिनाय आबन बागैनि जों माफायो राबार खतिं मारक तो आबो तो जों परमानेंटली एप्लीकेशन दो गइनो बरक तो पूरा नाहा कामानि राबार नाहाव हा नाहाव बेबाक्स नाहारो गाबोन बागै जेबाबे खतिपुरन रिजागनानि नांगौ आमतेखायनो रिजागनानि इंथुं आबनो जों सानो हामबाय।